Prva osoba koju sam nazvala, jedina u biti koju sam rekla je mama. Naravno, ona je plakala od sreće, tako da nije rekla puno, samo sam čula plać i u biti to mi je bila nekakva najbolja potvrda ovoga što smo napravili. Hit proizvod 2021. je Nati Barica. Kad sam čula svoje ime, odnosno ime svog brenda, da je to bila ono stvarno navala emocija, jednostavno sam bila izvan sebe. Sad pokušavam nekako se sabrati i u biti shvatiti što to znači za Nati by Maja i za Nati Barice, ali svakako jedno novo ludo iskustvo ispred nas, to sigurno. Moram priznati da kada sam čula narudžbu prvu koju smo dobili od Špara, to je bilo 15.000 komada, Nati Barica, nekako sam mislila pa dobro, ok, ja ću to napraviti. Nisam bila svjesna dok nisam napravila prvu 1000, onda sam shvatila da ja nemam pojma di ću ja staviti te komade, kako ću ja to skladištiti, pakirati. To je bio jedan takav kaos. Evo odmah mi dođe osmijeh na lice, ima jako puno divnih komentara vezano na naše Nati Barice, svakodnevno ih dobivamo i nekako to je kruna svega ovoga što ja radim, da ljudi prepoznaju, da kupuju i na kraju konca da stvarno guštaju u svakom grizu Nati Barice. Špar nam je u svemu pomogao toliko jako da evo stvarno nemam riječi da bi uopće mogla to izraziti u zahvalnost. Samo vremenom i radom ću moći dokazati koliko sam njima zahvalna. Prvenstveno ova nova proizvodnja u kojoj se nalazimo ne bi bila moguća bez njih. Cijelo poslovanje koje danas imamo podignuto je na 5 razina na koje smo bili kada smo ušli u projekt. Tako da evo velika hvala Šparu što nas je gurao, slušao i nekako smo zbog njih tu gdje jesmo. Pa Nati by Maja ima velike planove, pogotovo sad što ima tako divnog i jakog partnera iza sebe kao što je Špar. Naravno da su u planu nekakvi novi okusi, ali isto tako ja ne bi bila ja da nekako ne guram skroz na nekakvi drugi nivo ovoga što sada radimo, ali to bi htjela evo ostaviti da bude jedno veliko iznenađenje.